بالخلف من المجازر التي ترتكب بحق ابناء المنطقه والمهن الطبيه ولجان الصحه والهلال الاحمر الكردي. ایریش دولتا ترکیه هوانا سر سیویلی ما گوتن کرن ام شرمزار بکن و ام باند بکن لی ام بیجن برخستنه تندرستی جهانی کو بس يعني حتى هاكي ام بیجن حتى فيدا ويجي هر شعبي خو به خود گرنج و ایریشین هان و ام بیجن چه شرد کیجا دولتی داد ناف چه دولتا دا ببی هن خط ينصور هنا نابن كو درباس بكن وكا خستا وكا جهة تندرستية نابن بو نزيك ببن جبر ذاتا أو يعني امبيجن جيانا كسا دباريزي دوی دما داویه دا نجارای کمینه جی و برین ها گلک امبیجن نقطه ما یه تندرستی هاتن هدف گرتن و گلک خسته جی هاتن هدف گرتن برین ها و دما داویه دا جی خستا ما يترفعت يا الشهباي هات هدف گرتن و بجماره که گلک زمازن خباتکاری میوه داره بریندار بون و برینه کورجی ویچتی شرمزار دکن و بانگاما هیا و اف ایریشین ها امبیجن دولت نامتویه جهانی بس شعبي خو بجرنج فايدي شيء قصير قال ما تكرم. منظمة الصحة العالمية وقوات التحالف الدولي لعدم السكوت عن هذه الاعتداءات. شريك يربان إريشاك ونسد هريمة تين مشا